and then you'll die. Pa da krenemo. Kako poboljšati mikrofon ili ti eliminisati pozadinsku buku. Prvo što trebamo da provjerimo jeste da li možda već imate vi u opciji. Idemo desni klik na speaker, se vidite dolje već šta već za zvuk, idemo sounds, recording i idete ovako dupli klik na mikrofon i sad obratite pažnju da li možda već imate enchantments i ovaj voice real experience šta li već. U slučaju da to nemate, onda ćemo morati da skinemo jedan driver. Ćemo sada da dočaramo. Evo ovako, evo neku malu da napravimo razliku. Evo ovako. Sada vi čujete ovo duplo. Evo ovako. Ovo je sa uključenim ovim noise suppression, to je opcija koju mi tražimo i koja nam treba. A ovako je kada isključimo. Mislim da se ovo čuje ozbiljno. Sada uključimo, puno bolje. Evo ovako. Sad samo da isključim ja sekundu. Ono što je potrebno jeste da uzmete na ovaj link. Sad, prije linka i svega, vi možete da pokušate, ali ne znam hoće li raditi ako prethodno ne izbrišete stari driver. Pravilno to bi trebalo da bude ovaj Realtek High Definition Audio driver. Možete da pokušate, ako radi top, ja sam ga bio izbrisao pa sam instalirao. Kada ovo izbrišete, tražit će onda da restartujete kompjuter i ostaćete bez zvuka, ali dobro. Sad, ono što treba jeste da pođemo na ovaj link i potrebno je da se skine ovaj RAR file ili folder kako god. Ovo je za Windows 10, sedmica, osmica i bla 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 bla, 64 bit. Sad, ako vam treba 32 bit, idete ovdje ovako, idete pa na prvi bukvalno link i gledate samo ovo, 0009, to je ono što nas zanima. Samo to skinete, dobit ćete ovakav ovu instalaciju, pokrenete, instalirate. Normalno instalacija je klasična next. Traži se da vam se restartuje kompjuter. Nakon toga idete sounds, recording, mikrofon i nadam se da imate ove dvije opcije. I ono što treba samo da uključite jeste ovaj noise suppression kako već. Strict, apply, ok. To je to, nadam se da sam pomogao. Sad, ovo je posebno, sam morao da snimam jer sam zaboravio, ovako možemo da kažemo slobodno, dvije bitne opcije. Idete opet na sounds, recording, mikrofon, imate na levels, smo da objasnimo što to znači. Ako pustimo ovo trenutno i na primjer možemo ovdje malo da se igramo. Moj ovaj mikrofon je, vi imate sigurno bolji, moj straj istorije i mora da šušti, to je jednostavno tako. Vi se možete da se igrate, umjesto 100, kako je više smanjeno, i manje se čuje te buke. Naprimjer, ako ovo smanjim, manje će da se čuje, evo ovako, to će biti eliminisano. Upravo ovo. I sad vi možete tu da se igrate. Naprimjer, ako je ovo 30, vama se može da nemojte 30, idete 20 i držite ovako. Ali većinom 10, tako treba da navigirate. Poslije toga, kada pronađete vaše prave opcije, samo idete apply ok. I zvanično mogu da kažem da je